Uba Charles Marngar MDC Kamauhati constituency ula penrem jur bat penpau kijing songkia bar kijingbam songoya ha phalor kijingkran jung sembut menteri rangba kejela uba prestun tensong habai dei ba kijingong kejong u lengba kilat pathai khubor baki ar phau ar tli kisnong ki bahap ha blok tu kidei ki badang hap shakajela Assam bar ka sarkar kadang ngele ban penben ban wanra ikite kisnong Meghalaya. Utei nong mi khmat Kamauhati constituency uloong ba kumnu sembut menteri rangba ula penbena sendon bagi teki ar pau ar tligisnong ki bahap ha blok tu kidei ki badang hap sha Assam shushu ula buru ye jingkeli bakat no sin usembut menteri rangba ulawan banyu kejat ha kate kathain blok tu uloong ru babaro skata loong baka blok tu kadega dispute area kabamut kaba 4 la ban kamtrai mano ru bar kabadang don hapdeng kajinge penben hapdeng kajela Assam bat Meghalaya te kumno la penbena baka blok tu kadai bahap sha Assam mental lagi keren di ke blok tu kenal ke blok tu hap sha Assam ngan pensyab yang sisi nama don ki stu bakla kitu ki khat pra plus south li kisno katu ka hap sha Assam madon uwe urang ba opo persutu bakla khat pra plus saw nang kada dawngi ai kalis yati sha Assam bakalis kolong bakani kada hapa ke blok tu habong blok tu kamut hap sha Assam ngimdai persutu bakla kata madon ki persutu bakla ki ong jaj pangila pha ai kalis sha Assam kamut la hap mekala kampade gumta kani kadang hap ha kaji kren jungi kadang yaj bat bahabangi ya kren kaji kren mdai bangi ong don ke differences mdai bat ong bangi don ke dispute mdai kaji kren kolong ban retransfer no ya ki arpo artelikisnong ki bahap hapok ke blok tu sya ke jela Meghalaya jungi adap da kajing sko kendit ke bakrau bat kajing pang ke mensim banyo sngo bagi nong yalam ki bah khmat du ki nong yalam ki barang ba jong ke jela ke jongi ki kren ya ke ai ke bangi melak ban pediang menen kat bang nang don na ke snong jatalong kawai ni ki snong ke bahap ha blok tu nomar ngadon program ha laper ngalayo ya ke kubor ba deputy chief minister jong ke jela ke jongi ba prestun tensong ila kren ba ki arpo artli ki snong ke bahap ha blok tu kimdei jong ke Meghalaya kidei Assam ya sosi ba pedeng jong ke jing ya penbet pot penbet sam kabangi dang yahaj menta ya ke second phase penban nakaliang chief minister uai ke declaration ke jing penbana baki ni gisnong bro arpa artli kidei gisnong ke bahap sha Assam bat dei ban retransfer ki ke jing keli ke bang kwa ban keli ni kepor ye ba preston tensong kat nosin iba preston tensong ilawan apo ke border ke jongi ki ai ki jing pensisa ki baila ban pensisa ban ong ba arpo artli ki snong ki jongi ki hap apo border menin mar senyo jing tip ki don ki long kini ki bayam ki bajau man nakaliang ginong yalam snong jongi bapli ki la persang ban lomi ki kot ki slaban pensisa ban adu ki snam ki bamen shwa ke jing yo ya ke jela Meghalaya ke jongi ki dan ki documents ki ba pensisa ki ba proof ba ke dei ke jaka apo put usam jong ke jela Meghalaya ke jongi ina kaliang ke jonga ke kepor ngapen pau ke jing persya bat dalile rong imla ban pediang ya ke jing kren ke jong deputy chief minister jongi bat kalalon ke jing thang ke jing paj danut na ginong song snong jong karat nong tung ke jongi ke bahap apo blok tu kumnong mi khmat jong ke dong ke than ubat tip peleng bakine kisnong baro ki hap apo Meghalaya ke jongi kumbolong bro skata ngiye keren namar bagadon ke jing ya ke japut ke jingwan ke encouragement nakaliang jong ke Assam man la kepor kumta suki hadin ya kini ke jaka la panhap kum kita ke dispute nane border dispute habakila apa po dispute ngala keren na kepor kamot ayu dispute kamot ba mano ya menta 4 la ban kam trai ladangi ong tangkum taru ngingi priang ya kata nomar gadang don gejingi penben nrai ban ais don gejing penbana ba kini ki hap sha samte dalile rom la ban pediang dada ong penban ba kini gidang don hap deng gejingi ya penben ke dispute kata ngi priang boros kata ngi priang nomar balai nomar gadang don ha gejingi penben boros kata ngi ong ba ke development ke don gejingi te agreement nado ke por ki ba menswa haki arngut ki chief minister jong ke jela Meghalaya bat Assam
bagi development kita banwan both side namar ngim palak ban ye pembek pon dang kini gi kniat sengi la ikran baga border opos ke debanwan hasnong umat hasnong umteli namar ngi sutu baga de dispute baga dang dan hajing ye pembek tenoi kensan menen ke sengi ngamnang su ban nei menen ngi thu hok ipi ba tang siu sngo yu tu jing penmana jong deputy chief minister ngamnang su ban le ngasngo bagi thet ki jaw barok kila jamlut bat kani gejing put me samjungi ngam tip kan poise ai kumnong ni akran ba sarkar asam haba ma philadep ban declare philadep ban ong ba kani gade kini ke block 2 jongi arfo art ligi snong ki hap sepo kade jong ka asam de ban retransfer nakaliang jong ka sarkar Meghalaya ka ong ba hakajing ong iba perstun ban pai gini gisnong sepo Meghalaya namar gide po asam kumnong ni akran ka sarkar asam ka thap kti namar ba deputy chief minister jongi ulapan mana de nakaliang jonga kumnong mikmat jong ni ka dong ka thanyi dalile rongam pediang ni ka jing ong ka jong iba perstun ngam tip balai ikran klebit kumni gane gade ka jing kali bat nga condemn ye ka jing kran jong deputy chief minister kumnong yalam bat ngate dalile ru ngam la ban pediang ni kane de nakaliang ka jonga ngakwa ban ong kani ka wai ka message sa government baka government ke jongi ke hab baru deputy chief minister jongi dada ila kumba kalaban keren ro i haban pun baik ye ke keren ke jongi tena kalian ke jonga nganam keren bun ksin rai tang mendaga sngi ngasukwa ban penpau banga condemn ye ke keren ngam soi hab nga persa ye ke keren ki kam ke jam ngin senang pet ngin senang i pun baik bet kinong alam senong ke jongi presiden jong senjuk rumah senong ila e kermanen upen pau ke jing sosi ke bakrau kinong song senong jong ne gadong kathan ke jongi ki jau umat bapli bagi asngau ngin senang ipin baik ban ngin sepet ke ege ban mi nang ni ke ege ban ngin sim ya karai halor ke jingkran ka jong iba perstun song te ya mendaga sengi hinga nam panongi ai namar ba ngamla ban keren mangamoi mangahi ngayeng na kasur ke jong upai ba bat ki pai ba kin sa sim ya karai da ka bakin ya rai lang ke ege ban ide ban le persya ye ke jingkran ke jong iba perstun song